bakure bari menshi gutatamuye muri ari karari arakorera muri wewe bega niyo ngorane baririmbisha n'ibishobisho bashaka kumenyekana muri mbyuzuye muhemu yera ararimba umuntu akikubita hasi akaca yihana nabo n'abakozi b'Imana nibarabimenya ngo Imana yatanze sabagire umwe baye kuvuga nkuko ndiko ndavuga abandi bakuri kuvugira mu ndirimbo ikibazo bashaka kuba basani bashaka kuba abakozi b'Imana nibahindure Jo Praise aragira ahantu hari gikorane akaza n'indege byaba yiwiwe private yiwiwe namwe mwana bari imvyo Burundi muri ego nivyo murarimbira Imana mugabo nta ni modoka runafise uzero nka gute ijambo ryawe ibyo uririmba nta inspiration ikore ku mitima y'abantu nuraririmbira umuntu aguhezagize n'ibihumbi n'amajana naturirimvye neza kubera iki nta muhemu yararimwo hindura umanze usenge nta muririmba ibintu bizima yego Boniface akandi kabazo tiko turaraba mayigize y'uno munsi usanga ari hari turabara mu jamere mwese turabwiye ko twatse turari bitandukanye kuganira n'abantu batandukanye muno mwanya adasanzwe ushaka ko twikivuza adasanzwe tumenye tuganira n'abakinyi b'amareresi abakomiti abakora ibintu bitandukanye muno mwanya natwe tuganire n'umwe mu bakozi b'Imana sangiza ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana yarababwiye ahubwo tuganire nawe cyukuri tumenye ibintu mwari ibintu abakristo usanga bacanga cyo ugasanga abapagani birabacanga ugasanga umupagani bwiwe niyitahura ugasanga n'umukristo bwiwe niyitahura akaza ko yitwa umukristo amenye biranga umukristo n'ibiki akamenya ko ari umupagani ntamenye ati biranga umupagani n'ibiki turabara mu kiti cy'Imana ego Yesu ashimwe cyane gose ego amen hama tora tumeze neza tugwe neza muri Kristo Yesu ko murabizi yavuze ngo abamwizera tuva mu bwiza tuje mu bundi nta ups down habe na gatoya tera tuje imbere impamvu rumvuze ati tuje imbere marahezagiwe cyane watoranijwe Boniface ni watoranijwe Boniface ushobora kumaza cyane kubera ko twatoranijwe si byo twitoreye habe na gatoya abandi bagenda byango ni aka inaka amazina bitoreye habe na gatoya hago nuko hageze igihe nitwa bihoro gusa izina ry'urusako ariko nyuma bivanye n'icimana yamvuze ko umukozi Imana nabwo ati none citwa bihoro gusa ukundi nitwatoranijwe cyasanga ijambo rimbwira ngo Imana Yesu karavango simwe mwanoranije ariko nimwe nabatoranije kugira ngo mwame ibyamwa byiza kugira ngo abantu bose babonere ko bwiza budasanzwe bazi ko abana b'Imana tupongwita tuje mu bundi kandi ngo turi bisagara biteretse ku mpinga y'umusozi igisagara giteretse ahantu hameze neza ukirevye urakibona kandi ngo turamatara bisobanukire genda umuntu umwe iyo ngeze ahantu hari umwijima ungana na Bujumbura yose cungana n'Uburundi bwose ndahageze umuco uraboneka uko umuco ni winyegeza Bujumbura yose cyangwa Uburundi bwose hirabura ariko agati itara rimwe riteretse hejuru uri mu yingarire byararibona uri mu ruyigarire byararibona uri Bujumbura rirarebye arabona uri hehe haraza Rumonge arebye ibyo turaribona murakoze cyane mwarahezagiwe n'uwundi we rero abwe dukino watoranijwe Boniface ariko umuco umwijima ufasha kantu kirabura gashira kwijuru ndabarahiye nta effect kagira ego rakabona ko kare mugabo negatuma umuco utaboneka ego Boniface dushika tuganire gate ku Kristo n'umunsi turaraba no munsi tukaraba n'abakristo bo mu myaka yezo biratandukanye cyane uyu munsi urasanga mu Burundi ibice byinshi kwijana n'abakristo ariko twama tubona abagowe abashonje abicana bahani burozi bitandukanye by'ukuri umuntu kugira umukristo yategerezwa kuba ameze gute kugira umuntu abe wa Kristo vyasama musanzwe murabizi ko icyo bigisha cyo kintu cyambere gikomeye manzi kwakira Yesu sivyo ucupa mu buzima bwo kwama wiganyira pe ndabarahiye urimo neza muri Yesu ubwo buzima urabuta ariko hari kibazo gihari ego rero nabamwakira bagacika abana b'Imana mugaba bakakomeza kwa mu buzima babaje kubera iki hari ico bataramenya namye ndabivuga mu nyigisho nyinshi abana b'Imana baratunga cyane iyo ushaka gukorera ibikorwa by'Imana Imana iraguha freedom mission ushaka no gukora n'ibya Satani aguha freedom mission byo namye ndabivuga kenshi umwana w'Imana rero nyamara navuze ati tube mu buzima bw'abakristo tubuvemo
ducika abana b'Imana kuko abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana apana abakristo abana b'Imana rero pirema niba rerema rero byasaba ko ndabora abantu bakiriye Yesu Kristo hama bamutahure bamenye mu Mana ubuzima bwabo bumeze gute bamenye ibyo bakoreramwo bimeze gute nama nkunda kubwira abantu murazi impamvu abazungu batunga abazungu barandyohera impamvu abamizirima batunga hari impamvu suko basenga cyane ndabarahiye suko baturusha gusenga abakristo abana b'Imana oya hari banga ry'ubutunzi ni impamvu Yesu yavuze ngo wewe witarana wagiye kuzinyegezo zishira muri banke mbe banki ikungukira ngahe ko kwezi aho usanga bakase ayo umunyezamu usanga bayakase Yesu ngo yupfa masuka uyadandaza ntihari kunguka nuko rero abana b'Imana kuno byimisa byasaba yuko tumaze gucika umwana b'Imana hari ibikorwa cyose bica bisa gukora kugira ngo hagire ubuzima bw'abana b'Imana tangira kuviva iby'Imana ni ordre wumvise ijambo ry'Imana bisa kurishira mu ngiro ubyumvise nurikora ngo ubanye ngo imbura bwenge ngo niyo ngo imbura bwenge yireba mu kiyo ico yibagira ukuyisa imbura bwenge yubaka inzu nziza cyane ku musenyi ikitembagara uzu ubwenge bukakazu gatoya kagashira ku rutare kakigumero cyane ni kaguma ku rutare ego nibaza kongerageje kubyo kuba kuby'umwana w'Imana bamenye ibikorwa umwana w'Imana akora kuko aba satani nibyo satani aba Fredo miso bagakorera satani umwana w'Imana Imana iramuha Fredo miso bagakorera Imana umuntu akoreye Imana ndabarahiye Imana imukuru bidasanzwe namye mvuga impamvu Imana yagize guca Nowa ikaduha umwa amazi arumurya mwa amazi mwe mwibaza ngo nibisanzwe ngo Nowa amaze kuva mu bwati Imana imaze kurimbura abantu yabarimbuye ngo abana b'Imana ngo bivanze mu bakobwa bisi ngo bari beza ngo barongora bamwe muri bo niyo ya madayimoni twa turagwana nayo no munsi ni mpamvu utasenga bagukubita hasi barakudunda barabana b'Imana hama rero ngo Nowa yaratunganye umuhero wisumaze guhera ngo mna yabishije amazi agicava Nowa ngo aciratanga ikimazi unga ko yatanze ubutunzi bwiwe none ko yari yamaze kurokogwa ibyo by'intuza byari kubitanga abishaka kwiki nakindi yashakira akeneye Imana ngucira motegwa nikimazi hawe timana yanje uburo ndahinduye sinzo kwicisha umuntu ukunda amazi mbere ikimenyetso umuntu azibesha kica umuntu ngo kizobwikoka ayo maraso yo umuntu nzo yamubaza genzo yamubaza kuko umuntu ibirangore birarenze muri Imana hari ibintu akora gatangaza Imana benshi ngwape ngivye nategwa ngo bizongera ko barakubesha hari ibyo udakoze urumwa n'Imana upfa atabyugeze kuko Imana none imodoka arizo zisanga mijuru mwibaza kandi Imana yazishizeho kugira tuziho mugabo nutakora ibikorwa runaka ngo Imana iguhezagire uzokumigwa nakaca yironka imodokari akwimera ifuti dutangira umutuke urumwa n'Imana ukabura umukene birababaje ariko impamvu niki wishwe no kutamenya ijambo ry'Imana Salomo impamvu Imana yamugize yamuhaye ubwenge baza ko kubera yatanze ibimazi igihumbi mu bintu by'Imana kunyakuranwa abandi ngumugisha ne wibwa iby'Imana yamvuze ko aho yaye none wibaza yuko Yakobo ujya mugisha wari uwiwe Yakobo ujya mugisha ne wari yari uwiwe niwe yari guhabwa ibirage niwe yari guhabwa ibyarazwe niwe yari kubihabwa ariko rero manyuma haca bikiye Esau ngo jisi Yakobo niyo ngo yiswe ngo intonyotse hariho bavukana niwe yari kuzoragwa ariko ntiyabirazwe ibyiwe hari ibyo Imana avuganye nawe udashobora gushikira bivanye nuko witwaye icyo Imana yakuvuze ko ntikivaho ariko witwaye nabi nk'umwana w'Imana urapfa ukagisiga kigumaho nikivaho ndakwemereye imodoka nabwo yakora Igitega uje kwitorwa ca upfira mu nzira ibugarama ya modoka ricivaho nigumi hari igumaho nuko n'iby'Imana babimeze rero bene datara no kuvuga umwana w'Imana hari ibisako akora uko muri satani kwa satani byo bakora nimwe n'Imana sivyo akora kandi uko ikora ibidasanzwe niba Yakobo yaranyabutse agakoresha ubushapu umugisha uwo ari kutwara kawiba bisobanura yuko nawe ukoze iby'Imana igomba nk'umwana w'Imana hari ibyo uzogerako murakoze cyane mwaraheze gihe yego kuri cyo nyene hari umwe mu bakozi b'Imana basanga ari n'abaririmbyi ba gospel namubajije ati kubera iki tsiko turabona indirimbo z'abasani basanzwe baririmba indirimbo z'isi zisanzwe amaviews araduga bakaduga byinshi bateye imbere ariko mu Burundi tiko turaraba gospel nta ngufu ifise n'itera imbere acambwira ati abakisi bo mu Burundi barinyegeza
niba usanga mu bubare, niba usanga mu biteramo by'abasani, niba usanga mu bintu bitandukanye bimwe by'abantu badakijijwe. Eske hakenewe iki Kristo w'ukuri okwifata gute, yogenda gute? Kuko yambwiye ati abakristo mu Burundi n'abakristo bari muri eglise, basoze muri eglise biba biheze, usanga abari mu buzima bwo umupaganisha w'umuntu ataramenya Imana. Mwene data, ico no kubwira ijambo ry'Imana ngo abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera. Nababwiye abantu mbona mwinjira mu masengero bose saba Kristo. Bene data, hindura, reka kuza murabeshera bose mu mubiti ngo nabana biye ngo bose ngo nabana bimabe na gatoya. Hari abantu bari mu ishengero bambaye akashusho k'umukristo, indana atari bara abakozi ba Satani. Abo barimwo hari jambo kare tuko turagana turaja kuri TV igeze kumbaza umbwira iby'amameni n'amameshi n'ibindi, wabaye umuntu agira gatatu abimbwiye, nde nababurira ibintu by'amameshi, gusinga inzara, iminwa n'ibindi mu bihindure. Je namaze kwigwa kenshi, nabwiye n'umuntu ari muri Uganda mwa kuno kwezi nyene, nabwiye n'umuntu ari muri Arabia kuno kwezi nyene. Ego hama namwe mwongeye murembwira Simon. Abo bantu rero babona mu ishengero murareba neza ko atari abagenti ba Satani. Satani afise abagenti mu bakozi b'Imana, bitwa abakozi b'Imana n'abagenti. Satani afise abagenti mu bakristo bitwa ngo n'abakristo kuma ataribo. Niyo mpamvu rero ico mumenya ni kimwe, mpamvu gospel idatera imbere, hari n'abayironderera atari benshi, bikundiranye za ndirimbo za zimwe z'ababasani ngo ni ba Diamond sinama ndabumva, abandi benshi bajya bafise mission yabo kwinosi. Ico bashaka ni kugira ngo bazimize abantu, nawe ubwawe uri kuranyumviriza urimwo utarebye neza. Nana amashusho arimwo se bambaye amakareso, sabarimo bambaye ubusa, namanatse nk'abajya abantu nyina wabo nka mama wabo, uri umukobwa nyoko wakakureba wambaye kujya yumva isoni cyangwa umwana wawe akakureba haramparamara, birababaje. Okay, ico mpanure y'abaririmba gospel ndabona ko ndabaremesha bamenye ko nibasitara bavuga ngo banaka oyaye bajya n'abagenti ba Satani canke nta mbaraga bafise. Satani yarabafashe kuko banigana nabo saba inyama n'amaraso, nabahoze arabana b'Imana bacitse abakozi ba Satani. Nizamwe mu zikiriko turagwana nazo. Nukuva rero izo gospel igihe bariko baraziririmba babanze basenge. Ikibazo bicara ahantu harabaririmba bashaka ko abantu babareba bamenye, bashaka gukumenyekana ko arabasani. Niyo ngorane je ndiko navuga ngo ubunye umuntu makanyimba gakizwa ni byiza cyane kuko no kwiza n'abantu ibihumbi 100 muganage no makizwa, kuko musanzwe ntaco byomara. Yego baro bahindure systeme, basenga imbere yo kuririmba no gutegura icaririmbako, abanza asenga Imana, banza usenga Imana igwe inspiration, igwe ibyuza kuririmba. Uzoririmba ibintu bihenze cyane umurongo n'umwe bibiri yurimwo, uri uvuga ngo ni Imana uri kuraririmbira. Rona bari nimba ibintu ukaririmba ukarobe yibaga ko ari indirimbo y'Imana ukabura, gasanga nta namwe hari avuga mu Imana na namwe havuga mu Yesu, ahabo n'ibintu nyine gusa nyine amahoro n'ibindi gucyo nyine urukundo. No kubwira ariko arabwira umusheri kwa mukora cyari kabya ku Imana. Oya, hindura, ririmba ibintu bizima kandi wasenze bazobireba. Muribe kugira bakurebe, ririmba kugira bihindura ubuzima bw'abantu. Ego nibaza ko ico no basa n'ucishuye abanze basenge, hama indirimbo baririmbye bumve ko zirimwo ubutumwa bukomeye. Je namandeba ngerageje kubitaho gatoya, Nigeria bafise abaririmvye bakomeye cyane, ndakurahiye harimo abaririmbye bari muri Nigeria barimba gospel mugabo buryo bayiririmba atamuririmbye numwe w'umurundi arimwo botahagarara hamwe. Barimho bandi harimo ba Joe Praise, barimo baririmbyi benshi bakomeye cyane, ndabizi ba Christopher, harimo benshi barimo bakomeye ba TB1. Abo bantu ni babantu bajye ba snatch, iyo bageze ahantu bagenda barahiye. Hari pastor bita Kristo ya Kirome, iyo habicu bita healing school, niyo babanza kugenda bahageze bakaririmba bajye ba snatch bandi. Burya umuntu umukozi w'Imana
azasanga aho umuririmbyi yabanje kugeza. Umuririmbyi yasaba ko abanza kubaka imitima agategura. Niyo mpamvu Dawidi murazi ko umukuru w'abaririmbyi ngo yaratambi impundu zigatarika, Imana ikamanuka bato. Oh my goodness, uwo muntu ni fresh. None ikibazo baririmba ata inspiration yamwe muyera. None kubera ko abadirimbyi bo muri Nigeria bagira amavyuzi menshi cyane, kubera iki? Iyo ariko aririmba abantu bagakira ingwara. None tubura umuririmbyi ntaririmba umuntu akira ingwara, ushaka bakore bari menshi gutatamuye muri ariko arakorera muri wewe. Ega niyo ngorane, baririmbisha n'ibishobisho bashaka kumenyekana. Muri mbyuzuye muhemu yera aririmba umuntu akikubita hasi akaca yihana. Nabona abakozi b'Imana ni barabimenya ngo Imana yatanze sabagire, umwe yabaye kuvuga nkuko ndiko ndavuga, abandi bakuri kuvugira mu ndirimbo. Ikibazo bashaka kuba basani, yashaka kuba abakozi b'Imana nibahindure. Joe Praise aragera ahantu hari gikorane akaza n'indege byaba yiwiwe by private yiwiwe. Namwe yamwana abarimvye Burundi muri ego nivyo murarimbira Imana mugabo nta n'imodoka rero nafise uzero gute ijambo ryabari ibyo urimba nta inspiration ifise ikore ku mitima y'abantu. Nuraririmbira umuntu aguhezagize n'ibihumbi n'amajana natuturirimvye neza, kubera iki? Nta muhemu yararimwo. Hindura umanze usenge, nta muririmba ibintu bizima. Yego Boniface, akandi kabazo tiko turaraba amayigize y'uno munsi usanga ari nyinshi y'abapasiteri intambara z'abapasiteri bwabo, intambara mu shingiro indani. Ivyo biva kuki ingorane bihehe? Kuko urashaka kuri muri eglise ukabona abapasiteri bakagwana bapfira bapfibiki bikatutirimusha twebwe abakristo kavuga ati mvise kuri ziko tujaye nimba abarongozi bacu ariko bameze. Turigerageje gucishura kibazo impene n'intama n'umuzi zaravanganye. Impene n'intama byaravanganye, ariko Yesu arabangoreka bikorera hamwe kugwa mvunururu nangorane nzokwirobanurira. Impamvu biba abenshi barafise ibyo bapfa, kandi cyo womenya hari iby'Imana yashizeho tugirako n'ishengero hari ibyo rishirako kandi tuza kugirako. Iyo byanse rero kenshi menya yuko bigorana. Ica kabiri cyo ni cambere bishobora kubapako cyo bikava kuri Satani. Rega nta bwami bwigwanya oyaye. Uri umusoda ntushobora kugwanya abasoda bagenzi bawe muri kumwe, kandi no mu rugamba ko bimeze burya rero. Iyo uhindukiye ugashaka kwirukanga ngo basige barakwica. Bisobanura iki rero? Satani niyo kwigwanya. Impamvu ubona abagwana mw'isengero y'ibyo navuze harimwo abana b'Imana n'abakozi ba Satani baravanganye. No mu bakozi b'Imana barimwo, sivyo? Impamvu bagwana nta yindi mpamvu. Nimuze mufate no kugira 10 n'amashikanwa, nimuze musino kwifata kumanya muremure oyaye. Bishobora kuba ego, bishobora kuba mugabo n'imbarutso imwe, ariko Satani yarondeye akantu bigatuma bashwana. Iko baro no gushaka amashingira asambuke. Satani ntaryoherwa nuko ibikorwa by'Imana bitera imbere. Mwene data murabizi Simoni wewe ndiko ndakubwira cyo bitahura. Dutangira kuvuga tuzokora bino biganiro. Incuro byanse urayizi. Mugaba ibyo kuja ku gutegura filime runaka no kuri umwanya ntubura vrema no gutamitayira mu ijoro rimwe na rimwe ndabizi. Kubera nyene nuko birubaka no mubiri mugabo ndazi nibiza gutuma abantu baca mu ijoro byoye. Impamvu rero ubona Satani agwanya abana b'Imana, kandi rero amaze kwinjira mu ishengero. Ikibazo rero ugwamfu n'ururo ntibikiri hanze mu isi, byamaze kwinjira mu ishengero. Ubu rero rya shengero rimwe Yesu yasangamwe inuma bavunje n'ibiki niko byabaye. Niyo mashengero hano no munsi. Yego niki cyo nyene Boniface, jewe shagwera ku wa mbere gushika samedi ndi muri business ni ukanzinduka ngenda, ariko ugasanga muri minsi itandatu yose narabuze n'umunsi umwe n'isaha imwe yo gusenga. Bibaze yuko ikibitera n'icyahe gushika uyu munsi niba by'ukuri ifungurwa z'umukristo ari amasengesho. Okay, ndabikubwira. Satani arazi neza yuko uko uzumva ijambo kenshi rizokubwira ubuzima bwawe, sibyo? Rizotuma wuzura. Naravuze yuko umuntu uzaramwe bivaye n'ijambo ry'Imana ryo koringana. Umwanya umara imbere y'Imana niyo ndeka akarorero. Umwana wawe n'umushira televiziyo imbere y'amaporno canke ubwawe n'utagira kure pornography no uzoba warihanye cyane udasambana, uzoca ubijamo bikugira ubuzima.
none shatse kuvuga iki nuguma mu ngoro umwanya muremure ivy'Imana bizoba ubuzima bwawe mbe wari uzi ko hari n'abantu binjira mu ishengero Satani yabona bari mu ishengero akabona igitenga zigira kibakore ku buzima bwabo ugaca baronka telefoni mu mwanya nyine dururururu aro sanga kuri kotebu ninje kurondera yewe nenda kuzanya akanasha kuguha uzima akabarasohoza aha ntagume mu ishengero Satani babona kuri bidasanzwe bigira bikore ku buzima bwawe kandi arazi ko nibikoreka uzoca kubera uzoburitara abandi bazoca bakurebera ko bace baza kwihana sibyo ashaka ro ubigihome kugira ngo abandi bakurebere ko ibi byiri kurakora bace bagukurikira ntibihane mugano guma mu mana cyane bazobira ibyo kurakora bace bihana Satani aca kugwanya cyane yanga kuca mu ishengero mugageze igikorwa atari cy'Imana yo aca gusutena aca zanira abakozi abadayimoni baza kuguherekeza ati mu muherekeza gereyo kije kintu nagitegura irya filime nibayitegura abantu benshi cyane bayireba yo bazokwitonda bagwe abakirisu baryoherwe iby'ijambo ry'Imana babyibagire haronda ndaza aca guha abakozi ariko nuja mu by'Imana azana abakugwanya nimwe mwaje twakora ibintu nk'ibi nyifu sindakubeshe ndagusengera n'ukuri ndagusengera ati Imana mukomeze ibintu byose Satani yozana nk'ibitero kuri we bigende mu izina rya Yesu sindakubeshe n'umuntu no musi tubonanye harugeze kunyandika we niwe yabisavye anambaza tubona gute zinyagisho zakoze anyubatse tuge tuduzishira kuri YouTube arabimbwiye nibaza ko ari ni TV imwe navuze hama rero yarakoze imwe kweka yarondera amarongo abona amavyuza baye makeya nkeka ariko ndibaza yakoze audio visuel cha ndibaza erika impamvu harabihamagaye n'abahamagawe sivyo kandi iyo ukorera isi hari ibintu byansu udakomeza nombo benshi bagwa nyene data nukuri namo muravuye kwenda gusengera kuko Satani acagutera ati ntuzusubire bijya bintu bigiyemwo reka ntanga nararebye amavyuzi yo muntu sukere na meshi cyane ama video ashira ko nukuri haro nizira ashiraho kandi yabona umenga nka amavyuzi magatanya ariko kwe ni kubera iki Satani hari ibintu agwanya bisaba gusenga cyane impamvu ruzo mubimenya nawe ndagwaye impanuro nawe uri kuranyumva ndaguha impanuro vraiment menye ko ikintu cyose uzobigira ukora ic'Imana Satani azokugwanya Satani ntagwanya biwe ahubwo arabasutena abahinguvu umuguri ukora kuri by'Imana aca kugwanya ibazira kwahoyi ntanze inyishu ukigeze muze murasenga cyane kugira ngo muri ko murakora ibikorwa by'Imana Imana ibaho ubushobozi n'imbaraga yego Boniface tubashimiye cyane nizere yuko muri Bujaje TV cyangwa igihe cyo twasaba kubakenera ubutumwa bwiza mucyane mutubwire bishaje je mutubwire ijambo ry'Imana twizere ko tuzobaronka mu dako kanya ego cyane ariko kumva zuko nsanzwe ndi ruguru ndashika mbira umuntu usiri karanyumva ahari hazogira igihe ubone muri kurambona utikunze kubona ibintu by'ama audio visuel nk'akarorero ubwo ngo yayibise numviriza no uze umvirize umubiri wanje se wagaciro ijambo sora muri je uko ari ryo Imana ibisohoye iyo ry'agaciro nukuvuga igihe bizoba ngombwa ndahari muzombona kandi muzokwa mumbona igihe cyose biciye no mu ma audio visuel uyibonye urayumviriza iteke mu bushobozi budasanzwe simpa kumbone oyaye kwa mu bisanzwe rero sivyo gusafe tufise n'intahe ikomeye cyane intahe izohindura ubuzima bw'abantu ukazoga umukurikirana intozi y'iteleviziyo ukayikurikirana cyane ibicako ukabikurikirana uzosanga ugiye kuri iyo ntahe bene data abantu benshi birgo barandondera kuri WhatsApp bayumvise kuri WhatsApp yewe bigice gikurikira bigice ni ndende cyane cyangwa mu bice kuri YouTube neracako ariko ndababwiza ukuri mukomeje gukurikirana no TV nukuri muzobona umuntu budasanzwe kandi ukomeje kunkurikirana niba inyigisho ntanga ko kumva ari izukuri ndagirwa cyane fe iyo mbonye bakoze b'Imana bakomeye bantelefona kuri WhatsApp ati mukoze w'Imana Boniface je ntashengero ndanafise samwe mukoze w'Imana bwatinjira atangije ishengero runaka antelefone ati nukuri bituma twigisha buratwubaka ati nukuri ndabona buzotugeza ahantu hadasanzwe bine tatari no kuvuga nukuri mungeneye muzombona kandi Imana izonshoboza ndazire zigiye mwemera zo bavugira muti murangeneye kumbona amaso mu yandi Imana hari ibicima nizo bishaka gukora ndazi kugira ngo tubona nibizoca bikunda murakoze cyane mwarahezagiye yego
namwe mwarahizagiye kandi murakoze cyane rwose. Yego nawe murakoze, unubwe murakoze kubana namwe. Ubu nibi bitazoshira kandi ibyo mukora byose Imana ibijemwo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu ibikorwa byanyu byose guhera no munsi bitera imbere ko bitigeze gutera imbere. Ndakurahiye. Ndavuze ngo nibitatera imbere kubwe ijambo ry'Imana muri ko murakora. Imana rizoba yarivuguruje. Ngo nta wayikoreye yigeze yikorera amaboko. Muzokumigwa rero ibyo mwabuze bikunze. Ibyo muteka ko byo bitangiye kuba. Ndasaba uhora Imana yanje. Ibyari byaranse kuva no munsi bikunde kuko mwemeye gukorera Imana yanje. Yego. Bakunze ba Buja Day TV turabashimira mwe mwadukurikiranye mwese. Nizeye ko mwafashijwe n'ikiganiro twagiranye na Boniface kandi nizera yuko mugiye kuza muraronka audio visuel z'ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bya Boniface. Nizere yuko ko butakora subscribe ubunyene nyari gukora subscribe urahabona aho akantu gatukura kukurizo zurabo wa mbere ubonice kiganiro izo zurabo wa mbere kuko ibiganiro bisha kuri Buja TV. Sina Boniface gusa tugiye kuza turabaha ibiganiro by'abandi bakozi b'Imana cyangwa abakizwa cyangwa abantu batandukanye kugira ejo cyangwa hirya y'ejo twubake ikintu kizima, twubake isi irimo ubutumwa bwiza, twubake isi irimo ijambo ry'Imana, twubake isi nziza Imana yaduhaye tubemo kuri nk'uko Imana tubyifuza. Mwari kumwe na Simon Pro behind camera, twari kumwe na Feedback. Amanda Sezemvuga ati ndi hamwe mubahe muhezagirwe Imana ibahezagire. Mwaraheze.